Televidentes, feliz noite e bem-vindo em nosso programa Bonochi, Korsou. Prazer grande para nós ter trove junto com vocês para compartilhar semana, para compartilhar quantidade de eventos que nós assisti durante o último dia, né? E que este evento, né, que realmente está dando-nos feeling mais positivo, uma expectativa mais positiva. Para sobra, em primeiro lugar, nós mira entidade, companhia internacional que está querendo em Korsou. E, además de assim, Korsou está virando, sempre estava lugar de encontro, de tudo o contrário. Hoje em dia, me sinto que nós estamos começando de novo. Então, pensei, é optimismo que nós estamos para pedir. Para sobra, recentemente, nós assistimos a diferentes eventos internacionais que escoge Korsou como lugar ideal para asina planificar operaciones, para planificar estrategias de trabajo conjunto que está rindiendo el beneficio inmediato de ter una concentración de gente que nos podemos catalogar como turista en Korsou, pero que a la vez también sirve como un efecto multiplicador para lo que trata exportación de imagen de Korsou como producto turístico, cantidad de gente que viene a eventos y que después regresa como turista. Pero, vayendo al punto principal, la que nos papia de lo que nos va a compartir hoy, que estaba un evento que tuvo lugar semana pasada viernes. Caminda nos por asistir na llegada de Prome Vuelo de Corendon, su línea de aviación. Nos tiene Korsou hotel y nos tiene también el vuelo non regular que si mi nota era lo va a estar aproximadamente 4 o 5 días para semana. Ese me tengo que confirmar ainda, pero nos estaba teniendo un evento de inauguración de vuelo. Pero en todo caso, nos lo sigue esa información aquí para Kiko. No necesariamente nos hace propaganda para una compañía de aviación. Nos está resaltando que una Korsou, nos cifra de turismo está aumentando de una manera importante y la cifra de turismo está redundando inmediatamente de nuestra economía. Y si nós mira que tu avião que está 13, 400 e pico gente e que está 25 dias para semana, ou está 4, ou está 6, me não te acorda preciso. Pero, e que además tem ventaja que tem uma companhia que está mercadeando su mes vuelo, mercadeando su mes un hotel, obviamente, esta vai redundar en una abundancia más amplia de turistas para Korsou. Este un punto de conversación, pasó no está clapa así problema cultura lo que está bien en Korsou. Si está bien avión de Holanda, está pasando Macamba, no está bien. Si está bien avión de Merca, está pasando americano, no está bien. Si está bien avión de cualquier país latino, el latino no está. Entonces, no está conforme prácticamente con nada de cosa en positivo que está tomando lugar. Si está algo está sucediendo para bom, nos tenemos que buscar algún defecto para nos visa que cosa no está conveniendo. Si nos tiene una compañía que está abriendo cupos de trabajo, que está motorizando nuestra economía, que está creciendo turista, lamentablemente nos está mira solamente parte que sí, pero está para hotel, no está solamente para el hotel, está bien. Está bien para cualquier hotel que llega, obviamente no vende su paquete, pero a trove, mi no te iba a defender ninguna operación comercial, me te simplemente para celebrar que nos está ganando una cantidad de vuelo para semana que lo va a 13 hopi turista para Korsou. Y ese para nos es el punto de más importante. Un beneficio lo queda seguro. Qua menos no se va y tique no se va papel con especialista, ¿no? Pero a mí también se pasó no está lesa hopi Korsou va Facebook y me ta senti duele, me ta lamentar que no está mira cosas negativo solamente para resaltar
y ahora que tiene cosas positivas para resaltar, es pedir nos mira solamente parte que quizás te parte menos bon de suceso. A mí mira un optimismo grande, no solamente de nos autoridatnan, de inversionistas de aviación y de turismo que estaba ahí, alegría que a reina para asina recibir un monster de avión que lo vine tursimán que hopi turista para Korsou. Prome nos pasa para parte oficial, me quiera compartir un rato ambiente de alegría que está riba pista, obviamente para un grupo seleccionado y controlado de representantes de medio de comunicación, a vini para asina mira ya cerca y capta para trecele para bostan llegada y el bautismo de Prome Vuelo que es característico baño de agua frío que es representante de brandware que siempre te ahí para recibir y asina saludar y duna bombini na avión que viene Korsou para Prome viaja y esa que estaba de caso está un avión nuevo, un avión más grande mes, un Airbus A350, que es un avión comparable que están de su competencia, que también está viniendo Korsou para lo que se trata el tipo de aeroplano y obviamente él requerir una cantidad de maniobra. Es un avión que viene para Prome viajar a Korsou y obviamente me ser acoplar cierta procedura. No estaba ahí y nos que transmitir para vos un pida de lo que nos a disfrutar arriba pista, que es celebración de llegada de Prome Vuelo de Corendon para Korsou. Televidente no está directamente por el aeropuerto Jato, guardando arriba la llegada de Prome Vuelo de Corendon. Un vez aquí, el avión lo está bajando en Korsou para Prome viaja. Asina iniciar una etapa nueva para lo que se trata turismo, aviación y obviamente desarrollo que nos tour está deseado para lo que se trata nos producto turístico. Nos acabo con un reportaje de llegada de Prome Vuelo de Corendon.
Bueno, sí, estaba de llegada, lo que ha tomado lugar arriba de pista. En el mirador, arriba, ha reunido un grupo de invitados y nos autoridad local y turistiko arriba palabra para asina resaltar el significación o el significado de un vuelo asina importante para Korsou. La gana ostende la palabra de el maestro de ceremonia. Association and the government of Korsou, I am honored to welcome you to this memorable occasion. My name is Djaluna and it is a true privilege for me to be your host for this exciting event. Today we came together to the inaugural flight of Corendon Dutch Airlines. We are thrilled to witness the arrival of Corendon's Dutch Airlines first flight, which has touched down at exactly 17:05. And this makes the significant milestone in aviation industry and also our beloved island of Korsou. As we embark in this new journey with Corendon Dutch Airlines, we recognize the power of aviation that brings people closer, foster cultural exchange, and boost economic growth. On behalf of the Korsou International Airport, we are excited and we extend our warmest congratulations and best wishes to Corendon Dutch Airlines. May this new partnership soar to new heights, contribute and inspire those who dream of visiting our Korsou. Let's all give Corendon a warm round of applause. So before we proceed to the official inaugural ceremony, I would like to acknowledge the presence of some distinguished guests. Today we also have the Honorable Minister of Traffic, Transport and Urban Planning, Mr. Charles Cooper. We have also with us the Minister of Economic Development, Mr. Sandro Saintje. We have the Minister of Management of Government Affairs, Planning and Services, Mr. Cornelio Martina, and beautiful wife. Also together with us we have the Member of the Parliament, Mr. Grandel Marcelina, who is the President of the Commission of Economic Development. Also today we have Itali Uzlu, Director of Corendon Dutch Airlines. Also in our midst, Mr. Muriata Ryan, Counterpart Director of the Korsou Tourist Board. We have also Mr. Vuelo, Deputy Director of the Korsou Tourist Board. We have Mr. Johnny Anderson, Chief Executive Officer of the Korsou Airport Partners. We have the Senior Vice President of Aviation Market Development, Mrs. Becky Cruz. Also, Mr. Giordano Molina, Airport Supervision Manager at the Korsou Airport Holdings. And last but not least, we have Mrs. Mimi Youth, Chief Chairperson at the Korsou Hospitality and Tourism Association. Thank you all for honoring us with your presence.
Wilsonan, esa etapa apertura oficial y seguidamente ahí va palabra director de nos aeropuerto y CEO de nos aeropuerto, señor John Anderson, quien de duna también su palabra de alegría y de salutación para la compañía nuevo y obviamente en el nombre de aeropuerto, ella presenta su discurso. I would like to invite the Chief Executive Officer of the Korsou Airport Partners, Mr. John Anderson, who will greet you and share his opening remarks. Thank you so much. And on tarde, Bonochi actually. It's quite, it's late. Good evening, everybody. Let me first of all say welcome to all of the ministers present. We also have members of parliament here tonight. But first of all, most important of all, I would like to wish a big welcome to our guest of honor, Mr. Vuelo, the director of Corendon Dutch Airlines. And of course, all other distinguished guests present and all other people from and employees from Corendon. Welcome tonight. It is really a pleasure to welcome you all to Korsou International Airport. It's been indeed a spectacular year for our airport. And now that we're about to enter the festive seasons, Christmas is not far away, I can tell you how pleased I am to welcome one more airline, namely Corendon Dutch Airlines. It is indeed a Christmas gift to us all. Many of you already know the fantastic Corendon Mangrove Beach Resort, which has been attracting thousands of visitors to our island. And now with Corendon Dutch Airlines establishing direct flights from Amsterdam to our Vuelo island, Korsou and this airport will again be seeing an increasing number of passengers visiting us. These additional flights from Corendon will have a huge impact on our island, in my view. And this is not only for us as an airport, but also for all of us living here. Obviously, the increased number of flights and seats to and from Amsterdam will for sure bring more tourists to our paradise island. But we are also very much aware of the social impact that these additional flights and the seats will have for us that lives here, and to our friends and family back in the Netherlands, because travel now will be much more easier and convenient, and we will have more choices to travel to Europe. To our dear friend, to Mr. Vuelo, I would like to say that the entire airport community here at Korsou International Airport is ready to welcome each traveler from Corendon Dutch Airlines. We are committed to work together to deliver the best experience possible to all of your customers, arriving and those departing. The 2 months that we now have ahead of us are extremely busy for our airport. But we know that we can also count on the Iceland community to join in the effort to ensure that all of our visitors have a great experience when visiting our beautiful island, and to show everybody that our island is the absolute best destination to visit in the Caribbean. Once again, welcome to Corendon Dutch Airlines and to Mr. Vuelo. Thank you for believing in us and for being a long-time partner. Thank you for seeing the gem that Korsou truly is. Thank you so much. Thank you. Después sigue palabra de General Manager de Corendon Airlines, que también atende Vuelo en Korsou como director, como gerente de tour y operación de aerolínea, y obviamente también sumamente contento de la llegada a Korsou a bordo de Prome Vuelo, la que nos tende su expectativa también. And now it is my privilege to welcome Mr. the Director of Corendon Dutch Airlines. We are eagerly anticipating your insightful thoughts on this inaugural event.
Dankjewel voor het warme onthaal hier. Ik had echt niet verwacht dat er zoveel mensen hier zouden zijn. Bedankt allemaal. Ja, waarom vliegen we naar Curaçao? Dat is de vraag. De vraag klopt zelf al. Waarom vliegen we naar Curaçao? Ja, een beetje. Een beetje lang voor de microfoon, denk ik. Ja, de vraag is, waarom vliegen wij naar Curaçao? Ja, we hebben hier, welke airline heeft in Curaçao geïnvesteerd in hotels? Wij hebben in hotels geïnvesteerd. En daar komt er op. Even denken. Onze collega komt eraan. Als jij gaat spreken, ik ga nu landen. We hebben in Curaçao geïnvesteerd. We hebben 800 kamers nu, sorry 600 en er komt nog 400 aan 15 december. En want in maart, april, ik werd door de ministers van Curaçao, minister Cooper, minister Seintje, bijna gestoord. Je moet capaciteit zetten, want er is 100.000 capaciteit uit de markt gehaald. Kan je alsjeblieft een capaciteit zetten, jij bent een airline, jij kan dat. Maar we hebben geen whitebody natuurlijk. En wij hebben nu 61 toestellen die we in de zomer opereren, waarvan 38 eigenaar zijn. Maar ja, ga even beginnen met een whitebody. Dat is natuurlijk iets anders. Onze toestellen die vliegen 5, 6 uur. En ja, hier moet je toch wel 9 tot 10 uur vliegen. En uiteindelijk konden wij met KLM ook niet rondkomen. Dus we hebben toch besloten om te vliegen. En wat ik merkte, was iedereen in Curaçao heel blij dat wij naar Curaçao vlogen. En ja, we hebben natuurlijk wat we gedaan hebben, is die 110.000 stoelen die uit de markt gehaald. Dit hebben wij weer, eigenlijk weer als capaciteit op de markt gezet. Meer niet. En de bedoeling was, wij wilden ongeveer 65% eigen pakket verkopen en 35% flight only. Maar er is zoveel vraag naar flight only, waardoor wij onze capaciteit nu 50-50 is. Dus het toestel is, wat er nu gehaald is, helft van de passagiers die gaan naar Curaçao naar andere accommodaties dan in Corendon kan. Dus, en dat is goed ook voor onze hotels, want als je dan kijkt naar Mehora Hotel, is nog maar 31% Nederlanders. En de rest, dus ik praat over 69%, komt niet uit Nederland. Zelfs Amerika is groter dan de Nederlandse markt. 32% van onze gasten komen uit Amerika vandaan. En wij vinden het nog fijn als hotelier, want de Amerikaanse klant betaalt 2 keer meer dan de Nederlandse klant. Alleen, ik wil even misschien een klein beetje uitleg geven. Wat is een TA en TN? TA is een typisch Amerikaans klant. TN is een typisch Nederlands klant. Om een beetje te vertellen wat is het verschil. Een Amerikaanse klant die komt hier, ik bedoel even echt een typical Amerikaanse klant, die blijft in het hotel, die misschien huurt hij voor 3 dagen een auto, voor de rest doen ze eigenlijk niet veel. Ze blijven in het hotel, ze zien hele Curaçao, ze blijven niets. Dus voor een hotel is dat wel leuk. Maar een Nederlandse klant, die blijft niet, Amerikaanse klant blijft dan gemiddeld 6 dagen. De Nederlandse klant, die blijft 11 tot 12 dagen weer. Die gaat naar restaurants, naar de beachbars, naar kleinschalige accommodaties. Dat soort plekken. En die waren de afgelopen periode wel een beetje leeg. Dus ik denk dat zij wel heel blij moeten zijn met de extra Nederlanders die nu hier gaan komen. Dus de capaciteit vanuit Nederland is bijna 400.000 pakstuur. En dat is wel goed voor een eiland. Want Nederlanders houden van Curaçao in die zin. Zij willen van alle beachclubs willen staan, alle restaurants, een auto huren. Dus zij spenderen ook heel veel geld op het Curaçao zelf. Dus het verschil is, een Amerikaan die betaalt wel 2 keer meer en die blijft wel in het hotel.
De Nederlander betaalt de helft van de prijs eigenlijk. Maar die zit vooral in de kleinschalige accommodaties en appartementen en restaurants, zaaltjes. Dus ja, die is wel goed voor het eiland. Dus wij brengen straks hier van de 110.000, dus 55.000. Dat die mensen die komen hier gewoon op Curaçao vakantie vieren. En nogmaals, wat ik wil zeggen, ik ben er blij mee dat ik toch begonnen ben met vliegen. En de vlucht vandaag was vol met 432 passagiers. Morgen is het vol, aanstaande dinsdag is het vol. Dus ik hoop dat de aankomende periode allemaal vol is en dat we heel veel Nederlanders naar hier kunnen halen. En ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Als er wat vragen is of zo voor de journalisten, ga ik zo beantwoorden. En de microfoon wil ik geven aan de volgende spreker. Nos está compartiendo parte de más dushi de un evento que está 13 expectativa positivo, que está 13 un buen vibe para lo que está trata turismo. Nos por mira cuánto solamente tira un vista cuánto compañía novo alanta que tiene a ver con turismo, de diferente, de horeca, de divertición, de sport, de más hobbies. Lo que te pone que nos meser celebrar, que independientemente que nos que tú vais, está confrontando obstáculos para lo que te trata refinería y atrove, algún de otro punto en que siempre sirve como palanca de nuestra economía, turismo está creciendo de una manera sustancial. Pero Prome que nos continúa, la que nos pasa para algún anuncio y just nos back. Até a roupa tá sentir. Vai acostumbrar, lagi crunch abrir por nada, lagi luz acender dia. Não laga mal costuma tá o pior inimigo. Vai lagi crunch abrir to, seré. Vai lagi luz acender to, pague. Asina tem roupa cosmasco abo por assim para barrar o gasto de água e corrente. Assim é para o mês, para nós tur e para nós futuro. Inspirada en la filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance, inter una organización a vos servicio para donar a vos familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. Boniteza. Mundo ta bonita. Wakrondipo y mira cosnan bonita. Of, así es cosnan aún más bonita. Abo ta bonita, asina bonita. Optic Ana, wak e diferencia. Wow, vrouw, Sarah, laat maar Sarah. Sim, não se será. Esta comunitat, Djaluna met mijn dokter. Ai, Bosquiri, não preocupar. Lá na minha tablita sabra também. Je sabra, attack, ik moet prek maar janto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós está prek na casa também. Vos santa prek na casa sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, vos santa pensei me stimulogar aqui, vos sa. Ei, vos se bom pô, chega lá do met. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Nos ahí para continuar con más de nos programas ya, creciendo para el desarrollo de tour, lo que ha tomado lugar allá en el aeropuerto Jato, para asina celebrar la llegada de Prome Vuelo de Corendon Airlines. Nos llegan a Bosnandan que en el lab de Med, laboratorio de médicos, donando siempre un servicio que está caracterizado por su palabra confiabilidad.
no tiene cosa más dulce como tiene confianza, confiabilidad, riba algo que vos recibir y en el caso aquí, que es resultado de un test médico, de un examen de laboratorio, vos me sientas a confiar, el doctor me sienta a confiar, tu rende que está incluido en la cadena de cuidado, me sienta en confianza, con lo que no está hallando un resultado que vos quieres de y TPC nos ofrece un servicio no solamente confiable, pero flexible, para si acaso vos no puedes llegar cerca nos llega cerca vos, no está rond Korsou, de punta para punta de Korsou, tiene siempre un centro de prick de lab de med. Pero si acaso vos no podés alcanzar o vos no que sale y fue bocas, simplemente toma contacto con nosotros y nos pone un laboratorio te den bocas, lab de med, laboratorio de médicos. La nombre también de Bombini Supermarket, el lugar ideal para vos así compras en el mismo ambiente. Un ambiente dulce, un ambiente de casa, de familia, camina no surtido está completo, nos precios está accesible y cosa más importante está el servicio como está. Por eso, nos punto de camino nos pone más interés en el servicio, para vos estar contento, para vos quedar buen servicio y para vos vais con un smile grande de por así compras en el mismo ambiente, producto tan fresco, precio tan razonable y además un servicio excelente. Es un de bombini para sobra, bombinita bocas. La nombre también de Sambil, Sambil es imán a que trove ya nos tiene el calendar de noviembre que está el penúltimo luna de año 2023. ¿Cómo está? Increíble, ¿no? Well, no está deseado una temporada de Pascua por ahora aquí dulce, una temporada de Pascua placentero y no está recomendado para ahora vos hacer planificación de Pascua, incluir tu evento en Sambil con los equipos de marketing a crea y lo sigue crea especialmente para vos. Pasó para nuestra temporada de Pascua, él comienza acá. Pues ya no está en temporada de una fiesta espiritual, de alegría, de optimismo, o sea, fiesta no es solamente baleamiento, lo cual también tiene, pero lo que me encanta ahora con nuestro papio, que temporada de Pascua llega, pues es temporada de comenzar a pensar en lo prójimo, de así cosas para el pueblo, vini, de todo eso está en operación Caba, de mi machine de trabajo de Sambil, for de ya basta día, que me queda guarda tu planificación, ahora con tanta salida en publicidad, no está Prome, que te ponemos al tanto de lo que te va a tomar lugar en Sambil, mientras tanto nos ha invitado para poder disfrutar de sketch de noviembre, itinerario de noviembre, que está clacaba y de tour ya razón, no lo olvida, el día de nos grande en Sambil, más que un centro comercial, y la nombre también de Óptica Ana, un lugar realmente exclusivo para Bohaya, el servicio de nivel que nos está dando para cuidado de Bohona. Además de ser, nos tiene una colección de montura de tour tipo, de tour gusto, de tour nivel, de tour precio, que todo lo que vos busca, si vos que está en la moda, si vos que un brill un ticket más económico, no tiene. Si vos tienes un costo de contabiliza, es un chico, gente pasó a pibia, brill también parte de vos personalidad y de vos, si vos que viste un brill no tiene. Pero cos para atrás, ese también tiene servicio con especialistas de última tecnología y equipo sumamente moderno para asina vos por mira en vida más bonita. Es decir, que si vos meter de un check-up de Bowonan, el lugar ideal, Óptica Ana, de corazón de esa línea. Óptica Ana, para vos mirar la vida más bonita. Pues en el nos continuamos con más de nuestro programa ya, trayendo para vos una noticia grande para turismo, que te llegada de Prome Vuelo de Corendon. Allá, da Hato, tiene una celebración, camina en primer lugar, ministro Sánchez también, ya después que nos mira, personas envolvidas en la operación de vuelo, representante de nuestro sector de turismo y economía, señor Luis Sandro Sánchez, ha pronunciado un discurso más elocuente. Bonochi. Good evening, everyone. We are so excited. So that gives us
who believe that we can bring another airplane on this route. A big round of applause for Corendon. Ladies and gentlemen, allow me to welcome my colleagues, Minister Martina, Minister Cooper, and also member of the Parliament, Wendell Marcelina, because they are here with me today, and I believe, and it is a great moment. It is a moment of history when we bring another flight from Amsterdam to Curaçao. And it is 1 year ago that KLM cut this flight with 50%, and everybody was screaming on the island. And they say, we have to think big to achieve big things. And that's what I did. We think big, we talk with Corendon, talk with Airlines, and now it's happening. It's happening, and we are going for more. So ladies and gentlemen, we have arrived at our beautiful island of Curaçao. And maybe many will ask, how was the flight? I can tell you it was a great flight. It was amazing, a pleasant journey. The treatment and service were warm and hospitable, making it truly worthwhile. Today we celebrate the official launch of Corendon flight on the Amsterdam to Curaçao route, and vice versa. We have closely followed Corendon preparation leading up to this day, and now together we are reaping the rewards of hard work and vulnerable collaboration. The Dutch market holds great significance for Curaçao for various reasons. It connects us with our family and friends who are separated from us by great distance. Also, it ensures ties within the business and governmental sector of the kingdom. This flight results in an increase of number of weekly connections from Amsterdam to Curaçao, further enhancing accessibility to our island. The Corendon flight also makes our destination more attractive to tourists from Netherlands, Europe, and beyond. This means more visitors can come to explore our charming island, contributing to our local economy. Moreover, it creates additional opportunities to investors and therefore contributes to the advance of our community. In my capacity as Minister of Economic Development, I strongly believe in our island potential and the ability of the tourism sector to strengthen our economy and ensure the welfare of our community. The trust that Corendon has placed in Curaçao deserves our gratitude and continued cultivation, as our relationship has evolved from having a hotel in Curaçao to now also operating flights connecting Amsterdam and Curaçao. Corendon has had its own airline since 2011, and they fly annually to over 50 destinations. Corendon, congratulations with this additional flight. On behalf of Curaçao, I extend my heartfelt thanks, and I look forward with great optimism to our future collaboration. I want to also extend my sincere thanks to all the partners who have played a significant role in making this reality. Curaçao is fortunate to have institutions, companies, and organizations with a vision of ongoing growth and prosperity. We continue to count on your support for the sustained growth of our economy. Please rest assured that you can continue to rely on the support and partnership of the government, particularly with me as Minister of Economic Development. I will closely monitor the development and hope that soon we can discuss further increasing in connection and flights per week. But allow me to address the citizens of Curaçao and komplementa, because this is a great moment, and I think and I believe that I have
to address them in komplementa. So, mensen, mas danke para ter aqui na conosco. Me quer é momento que então, asina grande, conosco para que tu que conosco logra. Nós pinta diversificar a economia de Korsou, nós pinta trabalhar de silêncio e nós atingir milestone mais. O vuelo de Corendon nós chega a 30 vuelos para semana. Essa aqui significa a parte de e acaba 25% de americano e vuelo na América com a Korsou. Nós mira que essa aqui nós vai yuda e outro parte também de hotel de chiquito. Pero banda de sei nós tem que high expenditures também de mercado da Bini. Banda de aqui nós tem Brasil, que nós está tratando de mercado assim na grande. Nós estamos preparando o que nós vez aqui que também também com Delta Airlines que já está anunciado para dezembro. Pois assim aqui me consigo mencionar mais e queremos o pronto nós sabemos também que são culturais da Filipe com o sul de Miami. Então esse é o nosso de aqui mesmo. Depois nyapa isso sobre pensar que algo óbvio, prático, ando por competência no acordo. Pero nosso piso, nossa banda sei que nossa ciência aqui também. Pero banda de sei me que bisa ave, que se mama sabe anunciar quanto turismo da indo tem cada governo e para ele promete 3 quartais nosso papel de 2,245 bilhões. Esse 30 em cada governo que nós quase tudo outro custo que sem essa aqui não pode pagar yuda. Deus porque nós está aware que nós cuida esse setor aqui também trata não bom passou manata bíblico smart nos país e nós temos que tratar na emocional que tipo de gente nós está isso aqui. Deus pensei que para nós turco da forma turismo só turismo tá indo da forma então para nós conseguir perder a experiência aqui na estanco da Bini. Há avião para Prome e mais grande com a barra de território aqui, há para Prome avião com 431 passageiros. A barra de isla aqui, então nós temos para o e nota assim, é trabalho duro, é sacrifício na cuidade, então nós temos para que então realizar essa aqui, o opinião que é de que a ver esta vez está recuperar a economia, pero não aqui só nós diversificando também com nosso National Export Strategy. Pois, não quer ser muito mais largo, danke para querer e nós temos muito mais anúncio para assim, essa aqui também seguir muito, a economia de Korsou também seguir crescer e nós temos mais trabalho aqui na nova de Santur. Aqui. Bom, e obviamente, senhor Cooper, Charles Cooper, Ministro de Tráfico e Comunicação, Infraestrutura, não pode quedar sem estar presente de evento assim importante para o setor de aviação, que ainda nosso aeroporto lo vira a trove receptor de tour viajero que lo vini para assim disfrutar de nos dushi Korsou, for de Holanda, a través de Vuelo novo de Corendon. La que nos tende discurso de senhor Cooper. And last but certainly not least, we have the Minister of Urban Transport and Traffic Planning, Mr. Charles Cooper. Yes, good evening, ladies and gentlemen. I think for Corendon we have to have a little bit more respect. It is too noisy in the room. So let us listen and give this audience a little bit of respect. Good, thank you. Protocol has already been served. As the Minister of Traffic, Transportation and Urban Planning, it is absolutely a delight to stand before you today to mark a momentous occasion in our island history. The inaugural flights of Corendon Dutch Airlines to Korsou heralds a new era of connectivity and opportunity for our beloved paradise, Korsou. Starting from today and every Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday and Sunday, Korsou will welcome visitors from Amsterdam as Corendon Dutch Airlines take flight at 2 o'clock. Arriving on our shore
at 7:10 p.m. And with equal enthusiasm, our guests will depart from Curaçao to Amsterdam back at 9 o'clock in the evening, arriving at 11 in the morning in Amsterdam. This ensuring seamless travel between our two cherished destinations. So, to Corendon Dutch Airlines, I extend a warm and heartfelt welcome. Your decision to include Curaçao in your flight routes strengthen our position as a much-visited destination. We embrace you as a partner in our journey to share wonders of Curaçao with the world. And as my colleague said, when KLM break down their frequency in flight to Curaçao, we were very angry. And why, as government, we were very angry for this. Not because it would have hit our economy very hard, but especially because during COVID time was the government of Curaçao one of the only government in the world who say to KLM, keep coming, keep flying, because we are staying open for you. And then after COVID, we felt that we didn't find it very well that what KLM did with us. That's why also at the time, as Attila said, we went to him and told him, let us embark in this journey together. And what is my role in this is because my department, CCAA, Curaçao Civil Aviation Curaçao, they give the permits for every plane to land on Curaçao shore. So today, that's why I'm very pleased and very honored to be here to welcome Attila and his crew. And as we already said to him, we gave him and his crew a red carpet treatment, real red carpet treatment in Curaçao. And we have other projects that are coming up together, so stay tuned for this new project together with Attila and his crew in Curaçao. Ladies and gentlemen, I will hold you no longer. Let us give especially Attila a great round of applause to invest in Curaçao one more time. And I thank you all for this evening. Thank you. Sono de forma que nós cumprimos com 13 um programa mais positivo mesmo, que está nos turco orgulho, pessoal, bastante acorda com nossa vida preocupar arriba bom. Ora que depois da pandemia, outra linha de aviação a começar a adaptar schedule, é mais grande, que dava 13 passageiros for de Holanda, avisa que não também corta com 50% de seu vuelo, Nossa vida louco, não. Nós tura pensa, ao como nós assim, mas já hopi, preocupação expressada através de rede social, etc. Até outro aerolínea, a Bini e a 13, boa notícia para nós. Nós vai começar a receber mais hopi turista massa trove e nós temos soro para começar a adaptar nossa mentalidade, começar a lançar nos junam com critério de turismo. Sono un isla turístico. Será una feliz noche, danke per sintonia e nel nostro prossimo programma para nos topa e bisa otro Bonochi Korsou. Feliz noche.